O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lole soifua manuia o si mai ala whaafonga o Talafola Radio Samoa. O le so le aso aloa ia o le tusinga ingoa ni usila, ma e uia wa au sia le tasi miliona o pepa wa umona whaatumu ele o mau whai le ofisa. O le ufa amaunia mai le ofisa o tusinga ingoa wa au sia le tasi miliona o pepa wa umona whaatumu e o mai le amatanga le vaiaso. Peita ia mawalunga le fwai numera sa wha amoe moe e au sia. Ua whaamauti no mai ei fo I o leo no o toi tuli loa I le au whainga wenga a inga e le I whaatumuina la tau pepa. Ma o loo fautua ina fo ili feso o ta I atu le ofisa pe a mo o mia se feso soani. O le lo I tau tele o le tusinga ingo le lua afe lua tolu o le afasa iai nei. E pei ona ua iai nei nisi o fale o whaalea ngaina po o le le ai lawa fo o se pusa meli ona ua ave le afa. Ona o leo wa malia I le malo e wha o popo leisi valu vai aso e ao ao mai ai whaamtalanga mai a inga ma pito nuu na matua I whaalea ngaina I Gabriel. O leisi la pata inga wasa wai fo ia o whaiale tusinga ingoa. O le mata alia I websites ma social media accounts tau wha asese, wha afōlinga e mō le tusinga ingoa. Ua toi wha manatu ai le ofisa o tusinga ingoa la tau tele I lafo ina maini fe au I lunga le social media, ma awana I wha asoa ina iai wha mtalanga wha atatau I lau a inga. Ai mo I lato e umale asoa le I wha atumuina la tau pepa wha atumu pe whaia fo I online, o le atuli loa e sui o le ofisa. Ua tatau ona whaata ini usila ia au se tālia I le whai o pepa talavai e whaatau inai vapes, ai le o le whaatau tuusa o loto e pei ona iai nei. O manatu nei o fōmai, tangata so e whaapitoa whaapea a onga, ona ua mai tauina ua whai ai fe whaatawa inga ini a wala pio pio. O au se tālia o le ua wa ai e tau fia le avanoa, ua whao ngā e pisini se whaatau whaasori tū la whono ai vapes, ma whai ngō fia ai I whanau no lātou whaatauina. Ma talu mai o ke topo le lua afe lua tasi, o lea sa ilonga iele pe patalawai wha ato a ma whaiona wha atawina nicotine vapes. O le vape sa wai o se tasi o awalai fe soa soani le au si o le sini I o atu le lua afe lua lima, ua sa o loto tangata ni usila mai le tau mawhatapaa. Peita I a o wa a iai e saunga le mu le vape, e le o alo ai mai tūlanga la matia. Ai o le tali po upu o le polo fesa ia Becky Freeman o iana ta ia le polo ketia le Generation Vape Research tau file awina mai totono o le atunu uma le whaatawina o so o seitu a inga vape e au noa ma se pe patalawai. Ua toe whaailoa le malo leisi luas fulwono miliona whaopopo e fesoa soani le au whai whaatoanga ma whai lafu manu. A o toe tau watia e ai le umo le a Gabriel. O le fesoa soani le nei e ese mai leo lua I luas furu 5 miliona na whaamatu umai I whai whaatoanga ma whai lafu manu I le lua vai aso tāluai. Lea wasilia ma le lua afe valu se lau tālo sanga whaau o mai. Ma pe a ma le toe valu miliona le e totoe wa umona totongi atu le 15 miliona. O whai whaatoanga ma whai lafu manu taira awhiti ma Hawke's Bay lea ua matua I mawhatia o no le tele o ati na e ua whaalea ngaina. Mai le minister ua whaapitoa mō ngā luenga whaamamao le wha, Grant Robertson ananafi, o se whaopoponga wa toe au mai ele malo a o whaopopo pēr tālo sanga. O fesoasoani fo ina o loo mawhai ona whaatalo sanga ina online, ai a whai ele o yeise ini teneti o loo mawhai ona fesota I masui o matanga luenga le primary industries, lea o loo o atu I tua. E whainga tā tēne le tusingo le so inga whaataita o le NCEA Literacy ma le Numeracy le New Zealand Qualifications Authority o le NZQA, tā iai le tausanga whaato a umatu. I whaamamonga o loo ilo aina la pata I le matanga luenga wa onga le pulenga le NZQA, e le I whai ngō fia I nisi o whānau wā onga, o na malama I fesilio so enga nei o le matematika ma le ngangana Beritania. O I tua le I whai ngō fia le wha upuino o nisi o fesili, o le telo fesili, a to ai malo nao te lenga e le masani e le to a telo whānau Maori wha apea whānau Pasifika. O le to a telo whānau na su eo I lātou I le vasenga se fulu, ma e tolu sfulu wha pasene le mawalunga le pasi o le writing, 5 pasene le pasi o le suenga matematika, ma le 11 pasene o le reading. I reporti a le teo ni usila lo o mole mawai le NZQA, ua wa aine e to e teo ma wha le ya atili le suenga o le neitau sanga, ma o loo ngā lue whaatasi ai ma le matanga luenga wā onga. Ma tala muli, e silia ma le lua se lau 5 miliona le tau e toi whaalele ai tangi e vai ma no whango loo whaamamai le sua vai tau mawha a au kilani. O le tala mai lea le worekia ma o mea neina whaalenga ina, e le ngata o le whao Gabriel a o loo longa o le Auckland anniversary. O le uwha ia neisa komiti whaapitoa e ngawha ma ngā luenga nei,
Ma ua sawai ma le tala e tausanga ma le afa pe sili atu fo'i, le umi e toi whaalele ai. O no fuanga no whaaleanga ina o le no fuanga lo o wha mamai le sua vai po ke koe, le ana lolo vai ma ele i toi wha o ngā ina e o mai le so, e wha pia fo'i muri wai, o le no fuanga lo o alu i ai Wastewater Rosedale, ato ai ma wai rau. Ai mo ai nga o kilani na matua i whaaleanga ina whale o no o lo longa ma o lo o mo o mia ngā luenga wha mama, o lo o iai le fesoa soani mai le pūlenga. O tala nao le nei tai au, manuia le nei asu.